Ngemuva kwema-awala ambalwa acokiwe, Indvuna Litiko letemphilo Dokotela Joe Phaahla sowucalile kwenta umsebenzi wakhe. Nanoma ngabe Phaahla avakalise ekhululeka ngekwehla kwetibalo tebantfu labasuleleka nge-COVID-19, letinye tifundza talelive titawutfola kwesekela lokubuya ehhovisini lalendvuna ngemuva kwekubika kukhula kwetibalo tebantfu labasuleleka ngalomkhuhlane. Now that it's moving into the coastal area, the Western Cape has been, over the last 7 days, the Western Cape province overtook Gauteng province as the one with the highest numbers, the new epicenter. Yesterday was the same with over 4,000 new infections. We are very encouraged by the fact that Gauteng has been declining. Litiko litsi licoka litsimba litawusebenta nesifundza sempumalanga nesase Northwest kulandzela kwetibalo letincane tebantfu labagomako. Totimbili letifundza tibhalise tibalo talabagomile letingaphansi kwemaphesenti lalishumi. There are some inroads being made, but in Mpumalanga and Northwest are particularly slow. So we have appointed additional technical support to work with those provinces and in fact with other provinces as well, to help them to increase their vaccination coverage and to identify means to get out. Tiphatsimandla temphilo titsi kusetjentiswe ematfonsi sekugoma langu-8.3 million, kantsi-ke bantfu lesabagomile ngalokuphelele bangu-3.4 million. Lelitiko litsi ligoma bantfu labatinkulungwane letingemakhulu lamabili ngelilanga.